Vrlo često imamo pacijente koji imaju visoku minus dioptriju, svako malo dolaze po naočale, ali zapravo nije do naočale, nego do zamućenja prirodne leće. Ako je pacijent bio kratkovidan i onda iza 60. godine dolazi u optiku na ordiniranje novih naočala, to bi bio neki signal da taj čovjek koji je došao po nove naočale zapravo dobije mrenu i taj čovjek bi zahtijevao kompletan oftalmološki pregled kako bi otkrili tu mrenu. Jer kad se zamuci jezgra u prirodnoj leći, dobijemo lažnu kratkovidnost. Za pacijente koji su bili prije kratkovidne, ta dioptrija se još naknadno povećava. Ako ste primijetili pogoršanje dioptrije, ako ste primijetili da ste dobili minus dioptriju koju nikad niste imali prije, preporučujem da dođete na kompletan oftalmološki pregled kako bi otkrili što se zapravo dešava sa vašim očima.